dam chiang ha mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tai na hong hi kul la thum thau ni kul la ni li Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang ta cheu khat na chu tidim peng tai ngen SCC ral thrang sakhan in ral thrang pakhat CDF CDMA alut hima pimpeng yi au khopong SCC ral thrang le mi pi shem tlai phukar la ka dau nak a ral thrang pasra an chi shebo peng a SCC ral thrang voi ni tiang an ka na cha a paruk an chi kamblu peng pongna ji khwa a tol chung minung pariat SCC ral thrang ni tlai in an shem na cha a pakhat nun nak aliam timi thong le thong pang dang na an raksilai tidim peng tai ngen SCC ral thrang sakhan in ral thrang pakhat CDF CDMA alut October ni kul khan chinram kul tidim peng tai ngen khwa SCC ral thrang sakhan in ral thrang pakhat CDF CDMC in a arak lut ya CDF Civil Defense Militia CDMC in ni an langter SCC ral thrang mi pi shem tlai pu sin a fon mi pa chu mi pi shem tlai pu CDF ni lunglom te le an sin a ngam te thudir khoding in an lom tia thei se achan leo te a mi pi shem tlai pu sin a fon mi SCC ral thrang pa hi CDF CDMC ni lunglom te in an chawhlan pin a shem thil zai mozat le tangka atlom big sing som nga kan pek lai tia CDF Civil Defense Militia CDMC in mi pi shem tlai pu ni an langter yima pimpeng yi au khopong SCC ral thrang le mi pi shem tlai phu kar lak ka dau nak a ral thrang pasra an chi sagarum chan yima pimpeng yi au khopong ka dau nak a SCC ral thrang le in minung pasra nak tom lo an thi tia Union Liberation Front ULF in Twamwai tu pakhat ni yanggong khatit a achim October ni hlai kwa jing swimilam puriat krukhan pale peng Nipyo kung khwa in arak chuak mi SCC ral thrang le yu so thi pupot na chu yima pimpeng yi au khapong an phak a mi pi shem tlai phu he swimilam panhi chung khluk khatlek khat lei in anikap ral thrang pasra nak thlom lo an chi midang pakul tluk ni thliam an tuar tia thei se Nipyo kung khwa pyu so thi ral thrang ni ka dau nak mun a athi mi na chu yima ping khwa a an kwat na tia Union Liberation Front ULF in Twamwai tu pakhat ni achim kadau nak hi Union Liberation Front ULF pufon an CE pipi shem tlai pu chung in shem tlai pakhat thiam fak lo atwar tia an langtar chi Shibu peng a SCC ral thrang voi ni tiang an ka na cha a paruk an thi sagaram than Shibu peng SCC ral thrang chu mi pi shem tlai pu ni voi ni tiang bompo no in an ka na cha a paruk an thi tia mi pi shem tlai phu Pol Tiger LPDF chung in Twamwai tu pakhat ni yanggong khatit a achim October ni kolani ni Zinglei Thawngchimnak panga tlukhan Shebo peng mimbe khwa le myulha khwa karlak pyu so thi ral thrang sakhan chu mi pi shem tlai phu ni bomwoi nga an po no na cha a pariat thiam fak an tuar tia thei se chuni thiam Zinglei Thawngchimnak panga le minute pakul tlukhan pyu so thi khwa in arak chuak mi pyu so thi ral thrang na chu pungki siang in pong a mi pi shem tlai phu ni bom an po no na cha a minung paruk an chi tia thei se bom po no nak in pyu so thi ral thrang pariat athi mi ruak hi pyu so thi khwa a an bui na minung pariat ni hliam fak an tuar tia mi pi shem tlai phu Pol Tiger LPDF chung in Twamwai tu pakhat ni achim Kamblu peng pongna chi khwa a tol chung minung pariat SCC ral thrang ni tlai in an shem na cha a pakhat nun nak aliam sagaram then kamblu peng pongna chi khwa tol chung mi pa pariat chu SCC ral thrang ni tlai in an shem na cha a minung pakhat nun nak aliam aruak hi chungkhar sin a an pe du lo tia Putangbo Revolution KTBR in Twamwai tu pakhat ni yanggong khatit a achim October ni kolani khat jing swimilam paruk lukhan kamblu pen thlang lei chatin sampia khwa a umhun khwar in a ummi
ase siral sang mi pongna chi khuchung a lut in mi pi theory an fir nu a tol chung mi pi pariat lai in an sakhan a an kalpi na tia thei se siting khwa le pongna chi khwa hi mengthum tuk long a hlat pu cho pakhat long an tha i atang mi pasari chu an tha than na an ni zong liam ma factor in an rakir mi pi sham tlai phu ni wachan chu ading in siting khwa tiang kan zul doi na siman se lora sang tha jang an tam cha a kan chan khau na lo tia kotang bo revolution ktbr chung in tombo wei tu pakhat ni achim Salim pengra lamsial mi ase siral frang le PDF karla kadau nak a ral frang le minung hei ni an thi magweram then salim peng a ral lamsial mi ase siral frang le mi pi sham tlai phu PDF karla kadau nak a ase siral frang le minung hei ni an thi tia mimbu pengkop no pakhat chung in tombo wai tu pakhat ni yangong khatit a achim October ni kulen ni khazan le swimilam pakhat le somli nga tluk a thok in swimilam pali tiang salim peng choi u khwara lamsial in arami ase siral sang le pipi sham tai phukar lak a kadau nak fak achuak tia thei se kadau nak mun a ase siral sang le in minung hei ni nak tom lo an chi pasra nak tom lo ni hliam an tuar tia thei chi ase kadau nak a atel mi pi shem tlai phuphat na chu mimbu no pakhat le SLN LPDF battalion panni tangti phuphat na an si tia an langta musen homlat nak mun a miruak pathum hu se October ni kul le ni khat than sian ram kul muse peng chinsan cho lampi pong homlat nak mun a tha atong mi ruak pathum hu si tia tol chung mi ni an chim thanon atong mi nga lak a afapa hi kumsom thum truk asi i tingtu apa hi kumsom nga truk ase chupin a kumkul tluk mi nu chajin tlai tu zong a tel chi tia tha tong mi kumsom thum minung i anupi ni achim tha tong mi nga hi October ni hlei khat khan chegaw shweli bat lei a theory choding in tangka singza khat kan in an ma thenghal mi pa pakhat he an chuak tia thei se mun khat a achuak ti mi hi minung pali an si i ruak hi pathum long kan hmu kho ri pakhat chu atlaw tia tol chung mi pakhat ni achim no tho chi min chen lampi pong a ase siral frang an ka na pathum an thi mandalay ram then no tho chi min chen moto lam chung a moto cheklat nak atwa mi CDF le al frankar lak a ka dau nak achuak al frang lei in pathum an thi pakwa hliam an tuar tia no tho chi mi pi shem tlai phu min chen battalion phone an lang ter October ni kulen ni khazing swimilam poriat lukhan Minchiam Battalion 4 le Joint Alliance Force ni moto lampi a moto thirphur na chural thuam an phur le phur lo an cheklat na leo a se siral frang phun hi than in alam sial mi ani kap tia Minchiam Battalion 4 chung in dwamwong wei tu pakhat ni zalen a achim kan ni hi no thoji Minchiam moto lampi hun ma saya kong khwa a minisom linga moto cheklat nak an pu leo a Ralam sialmi ase siral frang he minute pakul chungtluk ani kap tia thei se PDF sniper ka nak in ase siral frang panni le palik pakhat an thi chupin a mi pi shem tlai phuni chunglei ron mang in bom an thak no na cha a pakwa hliam an tuar chi PDF chung in shem tlai pakhat liam fak lo atuar tia an lang ter kadau nak mun a atel mi pi shem tlai pufat na chu no thochi people defense force minchian no 4 battalion le minchian pengkop no pakhat battalion minchian battalion 3 8 le mandalay battalion 3 no thochi pengpa ka pha minchian district le minchian black tiger na an si tia an lang ter mimu le myang peng a ummi ssc ral frang sakhan le palik sakhan chunglei ron mang in bom an thlak no na sagai ram then mimu peng le myang peng a ummi ssc ral frang sakhan le palik sakhan chu mi pi shem tlai phu ni chunglei ron mang in an ka na tia myang peng CDSOM shem tlai phu chung in romwong wei tu pakhat ni yanggong khatit a achim
October ni kul ni khazan lei swimilam pakhat in pathum le cheu tiang mimu peng guipinto khopong a ummi se sira frang sakhan chu mipi shamplai phuni chunglei ron mang in bomvoi riat an thak mo chulak a palini an umnak mun ma a khen tia thei sim chuban tuk thiam in zan swimilam pasari in pariat tiang miang peng chawi ra frang palik sakhan a ummi ka sang ha chu chunglei ron mang in bomvoi thum an thak no na tia an lang tar chi ka dau nak hi miang peng pdf cdsom 001 drone team sagai ramthan battalion paruk takhoi panni singai revolution force le wolbar profat na an si tia an lang tar yang gong mo lam yang kal nak mo to lam chung bom pu ki nak in pathian biak ding a akal mi mo to akhen cha a minung panhi hliam an tuar yang gong mo lam yang kal nak mo to lam pi chung a hau thei lo shem lai pun ni an mat mi bom apuak mi ni pathian biak ding a akal mi mo to akhen cha a achung a chit mi panhi hliam an tuar tia thei sim puak nak in mo to khal tu pa hliam fak atuar i achung a chit mi pa ni hliam fak lo atur cha a chethe zo khen tu pu ni si in pi a an kwat ha tia thei sim tu zin kan thongchimnak chu ma vial in kan bong tari lai longmali post tha jang akan pe tu nan di lak chung a kanilom tuk longmali post facebook like follow le youtube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kanin som ha